Komisi benta benelek benkentiu ke kamil akai sports. Hagas ngi ba arjung ketayo labo yo mau nongrem na kebenta bensenai kamadan nil akai football ban siang do artificial turf hagas nong sder haga distrik Ribhoi. Haga jinglut ke bankot shibhok lur tengkah. Menteri Ketenat Sports bad Youth Affairs ke Jela Meghalaya ba Shaklir Warjri haga khalai trek jemang arhajar arpusan. Ulapliu mau nongrem na kebenta bensenai kamadan nil akai football ban siang do artificial turf hagas nong sder. Ya kebalamang haga jinglut ke bankot kumba shipok lur tengkah. Ka jingshna ya kemadan nil akai football bas yang do artificial turf hanong seder kan kentup ya jingshna kemadan bas yang do plang plastik ke bapaka kacaka krek ki nonggil akai ke bapaka nolor kiwe jingshna ki banya hab dor bat kene kemadan ke bapaka. Lawan bende don lang hak ne kesni keban akan mau na kebentak shnong nong seder kam tamik samla ki biet jing akai football. Da uba daman bat lamare MLA Umroy Constituency, ba DP Walang Chief Secretary ke Sorkar Meghalaya, Udidi Shira Director Ketenat Sports bad Youth Affairs, uba Jonas Lendem rang ba shnong kenong seder, kira rang ba bat kikan asam lajong ke shnong. Haba kerana kena kesini uba Shaklir Warjri ulapan pawe ke jingkemen, balawan banbo yunu mau nong rem ban shnai kena kemadan nilai kai football ke bapaka na kebenta ke jingmentoy jong ke shnong nong seder. Bat kaban longru ke jingmentoy ban kentiu ki kamel akai sports na kebenta ki samla. Ulong ba kani kala long ke jing ang nuot jong shnong nong seder kam tami ki samla. Bat kani lala ban pun urlong no leng ba kani ke jing play yo monong rem ha ka ba shan onla ban penio no ekene kabadan ke bapaka kaban long ke jingmentoy ya ki samla jong ne kathan. Ula kenturu ya barok ki bapadan kami kamadan nil akai bakin sumar bahaya ka kenang bakan laban ai jingmentoy ki kon samla ki bang not ban kiau aka kami akai football. Bangin kejit naki keper bangin wat Eryong kiwan shot kamen simru kano Hublengin yais no ayong siar bangin yo Jing saut mang jing kenjala bon sin ki kersay Ulo baka dum haki kemad uan krey Syajngai nalash nong ki kersoy ki umat Hang taya ublay banduay ban pirat Syajngai nalash nong ki kersoy ki umat Hang taya ublay banduay ban pirat Hagini ki kendiat sengi ki beladab Ngilayo ia kebangin sam Ia ki scholarship syaman ki kena ki bawan rak medal Nakam tak kejela kejungi Bad haka tuku sengi ia kebangin sam Ia kini ki scholarship Ia kebangin ladab sam nut barok Ngalaong ia kawai ke kentien Bakum ki paidba nong syong shnong jong kejela barok kawai Ngidi bandon Ia kata kejeng sengu sarong Haka ba Haka sin kebaningkong Jong kejela kejungi Nginyo ia kebangin host ia ke National Games Hang ni hapok kejela kejungi Kata kadi ke AKA Kabangas ngo kemen hadu kata-kata Hendai haka juk ke poru Ngaken tu ki kun samla ki bedon ya kasap aka sports Bamentang ngidon kata preparation Lane kata ban penbit penbiang Ngidon tang ini arsenam duna Ya bahu arjar arpunyo ho benai Januari Ngin host ya ke National Games Nakaliang ke sorkar Ngin le eke badon kam nak kementaban penbit penbiang ya ke National Games Hendai haka juk ke por Ngaken tu ki kun samla ki bait ya ke sports ban nakaliang ke jompiru Sim kia ya kini Tracy Trom ya minot Nemar bangakwa ya ke bangani i Bahkan National Games nakaliang ke jongi kum ko hosted ru nginla ya ke bangin tur ya ki medals Kata ka dika jengit ke bangadon Haki kun samla ki bait ya ke sports ka dika jela ke jongi Dei nak kata ka daw Ngaai ya ka Kentin ya kabangan kentu kendiat beraka juga por ban aimen semipi bana kalian ke sorkar wan syakmat ada don ke AKA ya kabangin ya trelang nang kabenta bengin la bengin keju so jong job akan dengan National Games kemandang wan
Ni kermen skemiro haki jingwan jonggani kamadan hapa ka snong nong sder kandihi ka jingirap nabenta bara ka wai ka niga thain ri boy mingi ka jongi bani kermen skem hero naga jingdan jonggani kamadan kin mi ki khna ngani ki players ki ba phair ngani ka snong ka thau but naga ni ka thain ri boy mingi jongi hi bara ka wai ro kin mi ki players ki ba phair naga ni ka thain ri boy mingi ka jongi